Amaga dumak hunaduna laibana manipur ki irang asi warusin purak loi haidana wi thonawjam heshor na thamnali sig matang da handak si ekhoi opposition amadi ruling ani gi marakta blame game tawna base to kimatik yamna nimit kharani gi mamang dagi khoi ui ko haidi masi lakadoriba 2027 da BJP na absolute majority sungsoi choi bidana phanglagani haibagi adugi mathakta muk handaki koigi hauji energy MP oriba oja bimolna bot kadrigai mamangda thamgiba promise IDPs mayumda changhangani ka haibasi thabak oina hauji ko onthokpa ngamra ngamdabra ka haidana AC magi MLA anangang ba khotpa dagi even hauji si ngarang mak sumoi nahan thamban sanglenda makoi mifam ma pangthoi masidasu popular government ama Chemba yabagi achauba kanosi thajabasi center dagi pirakle haidana thamli sigi matangda oja dumak blame game di dumak tongnare habasi miyamna khangi dumakpu laiba chiriba tanja sida ekoi blame game tongnabagi mota opposition lairibasisu opposition laibana lamdam amagi makogi asoi ngang yengaga good governance amale henbada opposition gi responsibility shu to kimatik chawdaba nati yam chawi oja sigi matang da deu jagi oiba motse kari kamaina thambiningi akoi se manipur da leriba problem se masi koi hana su naina bada me amyaukre masi political crisis nate law and order gi issue ni law and order gi issue se masina si political crisis saidana masi akoi moi congress na songthok songjin BJP na sonhung tawgi sarkar kai bana deba manipur gi leriba koi gi tangdu leita daba society human gi life si threat lakpa khotpa kaidawo mayam duna maram orakanda tholokpa crisis tagi lakpa dugumba koi gi manipur gi president popular government am elective gi issue si adune ba aduna hariba area si da Panayamna akoina Congress na BJP na adu ada honaragasu ai sofa hogi bogi oinadi ai thajabani ko masi popular government ama lingbasi ai de pamdi pami adu thajabasi ai kitang wali haitare ko wali habi maramdi masi political crisis nate leriba issue si yam sen haiba kanda aduna karamba matamda masi ka main tor kadegi haibudu government of India na masi magi tonganba mai prism mamdegi yengambi ai motorombi ai aduna mogi perspective ni moigi kenone aduga ekhoigi oiba miyeng dagi haitare huji manipur da si BJP gi MLA mayam si loi tu oga congress da mas tawren khalasu natraga anobu political party masya me haitar gasu sarkar sembadi yaroeba yaro habi mari mayam na de du topo ko bu to bana khang hai mayam su haibi ko MLA singsi lai padaba du to wala to wan ngangna bu yawi ko moi loi khangi ne ba moi hairi ni moi di practical field da lai ne ba constitution da kari yawi ko li ga si ko lai tamari yaw ko de hen si phapu ba MLA bureaucrat bari da lai ne ba ko si ngang moi loi khangi khangaga to we yadri si maram leitei ne to we yadabagi maram si adum mayam khangari ba posi ne agi leibak si da normal si leite haibasi loimang na unare dana ko ade anybody na x na y na z na si minister weraga na jaga sarkar halaga hektam phagada bana table leiba pyum si aduna oi pyum si da center si kup na observe torongane na khali adi mathakta hauzik leiba center gi government si BJP ne ba adu BJP ne ya mangse gada ba thabak su aita party gi level ma je gata bu putung to gada na te ba mar saka ga se au to wada to vote to ro ko lo ga to da leiga film mayam mu ju nainari ne ba ko IP gi information mo gi khoi organization gi level gi pi ba thak makhan mayam se loi mak screening to ro kan da center si da moi gi oiba moi gi khoi working committee hai ga ka ya moi core committee na masi warep si lo ga thabak si to ro ka dori ba ne ba ko heta ma tarai to gada na te thok tri ngai na thok tri ne pia lai ga kan da di masi hanjal pa si yam na ta tarai ga pot na te ba ko lai tri ngai da ni han le ma potu continue to ya ga yarak ta budi gi si tore to pot ma se hekta mo khoi gi su hojik phare ne si minister ma la eng khala cheba nonga mo khulai lakre hairadi natraga na aching no mi kamna re hairadi adu film si kanana sigi posi kanana khoida thajab lai dige bo le waksida adu tagadi leiba adu amu piara mu thamjela ga dori bra adu na si yam luba critical loba issue ni akhoi ne ta tarai na ngang ba yaba mafam nate mai yamna kukhraba
यामना माइक्रो लेवल दा लेबो पोटनेबको अदुना हेता अखोइना ngang यादे अदु पॉलिटिशियन सिंगी ओइबा हौनबा अदु मसेन हुनदबा कांग्रेस ना ngang दगी महे कनोना ngang अथवाली ना अदुना बीजेपी ना अदु ngang बदो अदुदि मोइगी विजन अम लेजेबा political vision nama मोगी future election थेंगना बो कोना बा हाबिसि मोइदि पावर पान सरकार पाइबा सि मोइ पामि मिना भोट तो का पामि मिना को मोइना कारा कांदा फबो तवी तौदे दा वा अमनि अदु लेलिंग इमर सिदा हुल्लगा ngang कोला people gi motivate तौरगा चिंजन को कोलम बाइजि राइति ओला सिगी मथौने बो अदु अदुगी मथौ अदुम तौजबनि नमोइसि मथौ तौजबनि अदु मंगना सोल्यूशन पुरकनी हाइबदि नते अदु अदुम तौजनु गजु काइदे तौबिउ अदु people दा मिट नाको मदु ngang पदि मिट नाको मोइ बिसु मयाम यावरिबने बो अदु सोदुम कजु फते हाइबा नते माइ डेमोक्रेसी नि माइ राइट टु एक्सरसाइज तौजबनि अदु सिदैदा हेता हाइरे हाइदना हेता थंबाल जेलने मीटिंग पांगथुए नत्रगा राधेश्यामगा नोगा सैतबतगा बिरियनगा नत्रगा बिसोजि कमय उनरे कोनरे दु तौरा तौ हाइरगे हेता सरकार लागादब नतेबा लेइबो पोसि माइगी तोंगानबा पोट अमदा येंगियेबको अदु येंबदुना गवर्नर हाइबसे मदुगी ख्वाइदगी चावबा माइ एजेंसी अमनेबा मदुगी रिपोर्ट टु दनेबा डिपेंड तौरकदोइसि अदु मदुगी रिपोर्ट टु करमाइन थागे दो अखोइना उगदबसु नते अदु सेंटर दा मोइदि पाउ फाउन नुतिगी सि लेरे अपडेट सि लेरे हाइबने सिंगसेबो अदुना मतम दु अखोइ मोइ अदुम खरा मोइ लिबरेटली लौगिदौ माले हाइतारे आई थाजबदको ओके खरा मोइगी लिबर्टी सि खरा सांग लौगिदौ मालेबा गवर्नमेंट अमगन तौबसे अदुना लेरिबा पोसिदा हेक्तमा हलकने हाइब थाजदे इशू से पॉलिटिकल क्राइसिस नते इशू से लॉ एंड ऑर्डर की इशू नी लेबा काबियाबगी फिल्म द लेबा इशू नी मरम अदुन हेक्ता तराइना लौरोय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अदुन लेबा फिल्म सिंग असे एंग साइ हाजेगी मसिदैदा अकोइगी पीपल ना अखोइना कई तौगदगी हाइबा पोसे साइसितने यामना रेस्पोंसिबिलिटी चाउर इसी मणिपुर गवर्नमेंट अमा लिंगहन बा हाइबसे इट नॉट डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल पार्टी it depends upon the people of the magi own state to adugi people gi makha po lebu ko adugi people sing adugi responsibility do akoi kamai logudage haibase masai sida akoi bhab tabam sangi aduna hairibadu lakpa kandu da adum aidi adugi popular government lakane na khali natri bodi ko indian constitution sidi semning mong le semba yabai na sahi yama phagera ani phagera manga phagera to moi gi hek kenu duma tadribo adum PR khangde ama khangde marming tongan to thorok pai amendment torok pai issue to ton dom leidna ko mai parliament moi gi majority leidinge di mun dum to goda ba leibani na adagi photo da adumai dum torokani aduna akoi gi responsibility am sawi political party sing taina be yaroi ngakta MLA ngakta taina be yaroi praja akoi na kai dogoda ge akoi consciousness na kai legi de ge akoi CSO na kai logoda ge haibuse masi yam na sawa role ni yam critical level ni micro level da akoi kumdaraga work to bam sangi natragadi manipur ki solution se pai solution be yaga ba natte mande nai sumaina thamsage